Tara guys, gahamong eskwelahan, hapit na me. Hamong hunong kog kadiyot diha para laman kadtong mga graduate dinhi sa Waterloo National High School. Di ara katong eskwelahan. Makakita na jud mo. Gimingaw jud ko sa atong eskwelahan kay dugay na gajud ko nga. Dugay na gajud ko nga. Wa diri ka agi guys kay saon nga tuyo na man gud diri kay na may laing agianan. Kaso atong eskwelahan labi ng kuana, labi ng buna kay tungod lagi nga wa man lagi sa atong kahimtang karon ba nga na i-COVID, wa pay mga ginikanan og mga estudyante nga hingari mao ni ag entrance guys. Waterloo National High School unja nindot na ra ba kay di anay gibutang diri nga na Waterloo National High School. Tara guys, manigong eskwelahan sa una guys. Mao ni guys, mao ni sa una. Nga ni radyo din taon na mong eskwelahan diri kay unsaon nga bukid malagi ring lugar ha. Mao ni din hidyo ko hing graduate guys. Proud pug ko ingani nga hong eskwelahan oy. Kay gunad first year to fourth year hasta gahong mga igsuon ang mga ate ug kuya diri jud hing graduate. Ug dili laman hasta gahong mga igagaw bisan unsa sa kalayo sa among lugar guys. Naning kamot gihapon mi nga mo graduate mi bisag layo among eskwelahan. Pero salamat gihapon ko nga bisan sa layo na kuan gihapon namo ba naka-graduate mi. Ang uban duol wa jud sila naka-eskwela pero kami plus Ginoo nakahuman jud mi. Sa unang panahon guys magbaktas mi ang kuan sig humas magbaktas mi ang mata ko alas 4 pa kay magdungag mag asikaso para mo eskwela unya inig kuan sayok mi kaadyo mang gikan sa among bahay unjay nigabot na mo diri sakto jud mag flag ceremony na nya pasalamat gihapon ko bisan ingadto among sitwasyon sa una nakaya ra gihapon namo unja karon maguna-una ko no 4 years ingon adto among pagsakripisyo unja na nakalampos gihapon mi pero di ra man pod ako gajud ag nagkuan hangtod karon mao man gihapon among mga taga-amo sa Tagaluan. Mao gihapon ang ilang sistema. Dai motor guys adyo sa kay Sabak. Ano gihapon ang sistema nga magbaktas lagi pero kuan laman dako laman nila kalahian kay lako laman sila kahala tana kay arong palajon siya pun kung storya diri. Dako laman sila atong dayon hawa ko sa hong topic. Dako na laman og kalahian karon ang mga estudyante kay ngano halos na sa taga-amo Tagaluan na ani mga motor halos nagtaksa nagmotor. Kami sa una agaho pang uyuan mo oy kinaunhan nga naay motor katong si ang Inyo Domingo nga nawa na din sa libutan aron sa libutan sa imo. Unya agang igsuon. Sige pug masahero bisag labing lapuka. Naanan sila ha. Ingat ko kagyanan. Ano to? Di mo pasagiyon kay yung igsuon nga. Di ra bitaw ko ako nagbaktas dagang bitaw kami. Pag-angay ko ni kan pag-araw kami punta na baktas. Baktas alam ko. Pero na jud koy time nga usap kay mi pero ag ilang sakay sa motor anas nag-unom na apay tangke tinakunhag tangke alas likod 5 unom sa una di mo kumahadlok ko sa kayo na kadaghan pero karon sa mahadlok ko nga sabi ko na kumo drive ko ano ni guys mag elementary ang ipakita ninyo